তিনি 31 आगस्ट सालमारि তিনি किल्ला जयिं मिनि स्टेडियाम थंखला थानसा काप संसारजाक जों दिनै हायनो नुगै माननाय खेला नुखिनाय साय कदकमानि यागलो खेला अब मानि तामनिके अ मात थंखला नुगै मानखाना आं भिडिअ बा आपडेट रिजाक बेलाय तै प्लाट मानि बागै खेला पोस्टपोन गोबां अंबाय जाक डेट गोनां रक दिनै 31 आगस्ट नि सालमारियाव दिनै Mwthung jakphi miaproni jing cheng mani miapro longdor atharbla longdor FC bai khabaksa FC ni ngai miapro min chiming Mwthung jakha tiningkhe KP FC versus UB NAGAR FC ni ngai जों दिनै 31 तारिख नि सालमारियाव जों नुगै माननाय अ थंखलाबो tabuk sejara tei cengeko tei baisa tim ni phaibiyako KP FC ni tim rok sophaibiyako tabok already sophaibajak UB FC ni ngai tim rok joto ready dorlong pura full set जों दिनै हायनो हाय खेला नुपिसनाय गदकमानि यागलो खेला अफ मानि बेलाय मात अमो जत तै प्लाट अंजाक कायसा जे गेलारि तंमनि कायसा सिरि तै कासाजाक आबनि बागै गदकमा साल नांखा अमन मात गाहाम खायनानि बागै आबनि बागै बेलाय जरा नांखा हायनि बागै जे थंनाय जे थंयारक जे डेट कलाय जाग्रक अबरक गोबां मा थंबायलिया कताल खेसात सामजाकनाय कताल सात सामजाक माने बिसिंता Mwthung jakphinai हायनो हाय वेदार hamkha वेदार hamkha तो हायनो हाय खेला अब मा खायदे अबता तामंके पित्रा किसा गान्दार बा तै किसा बांखेनो तै प्लाट दङ एन बागै सिनि UB NAGAR FC नि ngैबो UB NAGAर FC नि ngै सफायजाक तै KP FC ni ngai sophayago tei chini titi ADC hapangni sar CM bos phai sophajak khela naiphainani bagai tamen gədəkma ni yagolo khela sengmani ba nesini bromgonang CM phainai phejak tabok azujak gesengtini nui mannai KP FC ni tei UB NAGAR FC